Bukan malam lom. Kamu dah malam mau dengar tadi lo. Oh, tak apa dah. Kaji tulis. Kak Tulis buntu. you Kak buntu buat susu. Buat kopi. Dia jual kopi. Tapi hai dah ka dengar dia pegang abu. Yang kena lo masalah bio. Beg pegang abu. Aman ya. Amak kena mata pokok ji yang menanci ron men pegang hale bago. Karena meno. Hai le tetah hai terima oleh urang kalam meda. Ka bere nya. Kaji kamu tu. Iron gunon pun pengalaman. Ini meriam pun baru patah. Oh main. Cocok. Dadat. Munyo pu baru patah. Hide di Malaya. Munyo ne min 5 juta se orang. Munyo patah. Munyo urung ci 5 juta. Munyo limo patah nya lah mai tok 15 juta dia bayu. Limo patah, motor patah. Segala macam buku yang patah atau jalan patah munyo urut mahai lah dia bayu. Kan terima lagi. Cik boleh. Jadi